Nyamira talifusan yo masia o vai mi fefu Yahobu. Mangusa dadagu tolo palu kaisya mizui bazilaluo andre balala halewe basa dede bakana YouTube YKB bahasa Nias. Mangada itu. Masundo drauga amalo balangima siso bazarugo mando sawagele bau masimu khema bayadayo masin draga mangira nusi darmalima ena tola tobali fanga belema bava malua ngawale halewema sirmahe tolon draga hamania monia ena tola sokhe bava boto badede sinduhu padai zo ya guys kiriso mangandega yadu si tobali ang irunuada mahe sino mufaana babuku renungan wasiat si tobali tuho ya yada le atau wa maduhu tehale morobazura halewe zinenge faza 22 ngabua si 22 irugi faza 23 ngabua si Felizara siaan yang renusida tehale moroba faza 23 ngabua si Felizara imane badae baik atau fi hule simane famaduhu hadia ia kegu ba Yerusalema simane gei bamaduhu dania baroma le tolale yamira talifusan yo masih mane bazinuna kidung jemaat 426 kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus letulale tafaduhu bagulidane wa abele do kiriso eluhania nata anu noisi jinuna andre bai fatumbu badededa wang musindu huge wa maema turia Yesu la tau baba maduhu eluhania le atau baba nuhuge wa mazaibe turia somusodede le atau baba malua hadia zoma si zoaya hewa ai oya kakaula si managa ni lada ke baulo baba maduhu enia te Yesu maifu le fata unia diterai dana baba maduhu wasin ruhu no mauso Yesu moroi baba amat bahi zalo masih basalawa ni Yahudi banilau baulo ande berdae la andre si bayi kesalawa Roma ena ela rau baulo balakuru bagurunga ada zalua ke baulo baka bagurunga sinruhu wa atosasa bafafeh la ohe ia bahati bala bebes ia pahiza fefu zalua ke baulo andre oi bazanehe soaya andre wal zoaya ke baulo bayati Felizara bai ataufi hule simane famaduhu hadia ia kegu ba Yerusalema simane gei famaduhu dania baroma le tolale ia be de baulo soaya fabai atau ia baba maduhu te Yesu hewai oya zitobali taha soba age ave ngawale wakaula yamira talifusan yo masih le au halara mitere baba maduhu te Yesu berme oya banan raige si paluka ita eroma bahiza bai ahu dededa natafagi hadia zalua ke baulo Oroma kada gaiba le erai farai lo balangi baniha sangu sindu huget tede baba maduhu te Yesu. Hebi saya baba maduhu te Yesu baba orida eroma hadia bali talahu wo sebua mahkot bai tabaniha hadia nata ohe bukun yamoni bata baso penaniha hadia erofa wo ita bata tetei de Yesu ufai gete are una voda pahubu kheda nasimana laguda tengah simana lala bamaduhu te Yesu nata babaya halewoda fau wadede
natahauge pangai haluoda le managa ita le korupsi ita le talauzi le sefika na voda le tafakau na voda le tataha razaki na voda hiza ita omasia na voda tatolozi to sasatede tafaluazi sefi babada bano sama duhu ke Yesu ita pangada ita mafuli maangar fili di amal walangima maanda sogele darmalima sino mangiranusi samatika badedema zui vaya gandre bano nifatenge baba malua somasidauge no fatenge daga baba maduhu dime beka baba bele soaya tola mafaduhu dime andre balala halewema siroma tola tobali sa solohe wa oba deden raga baba urima baba gotalua trawema yadu ira talipusan yo masya irugi da kangerenwa da maghe babe olive wami wo subscribe like bami pae magei manawada kanebe ina fama ta angiranusi taromaliro balangi patafalwago ya baba urida seromalhe ya itolo ita soaya Yahoo. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.